uthi Obama uhleti kuyo yonke i-hierarchy yokuhola abantu. Uthi lo wakubona ka-grade 1 naka-standard 5 utakubona noma ngabe kukusiphi isigaba kuya edulo. Uthi uke wahlala nabo president bemave emhlanganweni angu-president. Bakhethwe bani babo president? Uthi there are smart and brilliant people. Wabona bomengameli abakhaliphe kunaye wathi hey umhlaba uphiwe lelive liphiwe. Uthi also I saw fools there, people who cannot think. Bantu lo ngeke uze ubanike lenye indvo ukuthi bayohole. Kodwa they one way or the other they occupy the seat. Uthi there are fools everywhere. Uyadlula uthi wafika naku G7. G7 la kuhlala khona emave ngilabo ngcibe emave. Uthi ukhanze brilliant people there and still there are fools even there. Mina-ke I don't say they are fools. Ngisasho amagama lashiwo ngobaba. Kusho ukuthi noma ungakhanza bosomabhizinisi banemali, ungaqabangi ukuthi bahlakaniphile bonke kunawe. Uyakhaza uthi lokho kwenziwa ngemathuba nje. Wathola emathuba lo muntu kuphi nakuphi. Kungaka naloko hayi ukuthi uhlakaniphile. Uma ungababutha bonke labo bosomabhizinisi bahlalise phansi ningene emhlanganweni, kusho Obama nikhulume. Ngila uthi khona lo muntu nguye lo owner ukuthi nokuthi but ingqondo yakhe ayimbambisi kanje. That is what Obama is saying. Ngifuna kusho ke Maswati ningabothi manikhanza ukuthi umuntu ufunzile nikhanza ukuthi umuntu unebhasi nikhanza ukuthi umuntu unjani ningasamlaleli kuwe yabucupho bakhe nivele nigijima nithi wabonwa e-university. Uthi Obama no matter how high the hierarchies, there are two kinds of people, the brilliant people and the fools in every level. Kuthi la kuthiwa khona hayi ke nyalo ke lapha sekwenziwa i-PhD ema-fools akasaqualify kufika la. Lo munye uze wakhuluma wathi ungayithathi i-advice kumuntu ngoba mdala likhehla. What even fools grow old. Even fools do grow old. Kusho nje kuhle nje ukuthi ama-fools angafika ku-75 afile onke. Lo yebo, you are more likely to get sound advice kumuntu lona 80. You are more likely. Kanjalo nakumuntu lofunzile, you are more likely uthola sound advice. Kodwa you must always know there is a potential to get stupid attitude and stupid advice. No matter how learned the person is, according to Barack Obama, the president. Ngiloko lasichazela kona. Ngiyakucela ke ras kuze bangasho ukuthi ngipresident kawuzalo ukuthi it is fools. No, mina I don't say that. Kodwa ngikhuluma ngale level of thinking. Ukudaya kwaba brutal and rude Obama what it is fools. Mina I don't ever see people as fools. Kodwa ngisasele inkulumo yakhe ngathi leli zinga lelicophelo lokucabanga. Lo muntu ke uyavama ukuthi abuke le success labenayo. Ibese yamiye ngathi overestimate athi ngoba ngikhona kwenda lokho nalokho ngihlakaniphile kuna ukhona kwakhe imali kuloko. Hayi ukuthi uhlakaniphile. Don't make yourself a jack of all trades. Don't do that. We will not accept that. We're entitled to have our opinions and we will live by our opinions. Yes or no? Yes or no? Oh, lalela tindzaba letibuya enkosini. Usho kaNdaba emabutho etaphelele ngako konke lebatakudzinga intigila tabo tebutimba aphelele lutsidzini ngemgqibelo mhla ka-23 kuyo lengci nanga ke lamabutho inkhanyeti inyathi umgadlela okhololo. Maswati senivile bamemedile ke bathi Mswati ubita wonke emabutho uthi akaphathe lonke lihlobo lwetibhamu. Ushidewe ukuthi betibhamu lethi semthethweni bayahamba ke baya kuyodingela. Naku ke lengikucela ke ukuthi nikunake. Boras babe sebangisida bafake eMaswati ladujuliwe abulawa ngemarenja abulawela kubulala tinyamatane. Angisiye ke umuntu lotothi laMaswati labe lasolakala ukuthi abulala tinyamatane enda kahle noma enda njani. But this is who I am. Bomswati nebangani bakhe
bayodubula badubulela fun bona ukuthi bayakwadi yini ukucondzisa kushaya ngesibhamu. It's a sport, bayakodlala, badlala ngokudubula, banokudla. Letinyamatane ngela batati bala ngeke batidle batati lahla, batawuhamba batibeka kuphi na kuphi, batawutinika nje those low lying, bayidleke ngalokuthi ngicabanga ngikhani kwakudla inyamatane lengidubulile yemphala. Ngala kunalamaswati labe phethe sagila, labe takushaya kulakushaya kulolo gwaja ngesagila, bekahamba netinja atawubamba logwaja. Lawo maswati lawo ngeyami ingcondo abemele ukuthi aboshwe ayobhekana nemithetho njengeliswati lelebe inkomo, lelebe imbuti. Mswati made it a point ukuthi uthatha wakha umthetho unuka ema-ranger emagunya ukuthi wabona umuntu noma ngabe uhamba netinja kuyabonakala ukuthi ufuna logwaja, shayela kubulala. We have an evidence ke naba univetele ras, ngiyabona uvete bathathu, ngiyabona abayofika le kubo 15 bayalamana, balamana ngemathuna emindenini yabo. Uma laba bathi ba-protecta tilwane mababulala labantu laba, yini lelentekako nyalo lokuyobulawa tilwane? Uma ngabe lama-ranger abulala labantu laba ngoba a-protecta avikela tilwane, titawuphela letilwane, bayativikela titawuphela. Nyalo kukomishiniwe kwathiwa niphathe tagila netibhamu tenonke niyobulala letilwane le emaswati, labe ayotingelela sisu abeyobamba logwaja, hayi ukuthi aboshiwe maswati, afile, lamanye abulawele emakhaya. Nginitshele ukuthi lapha esigcaweni lo babe bamdubula emhlanganweni wemphakathi, hayi lengekhathi community meeting. Wathi jubela nanguya, wathi uyabaleka bamhlaba ngenhlavu bambulala, bebahamba bamfuna la makhaya. Nithi ligama lako live kuseswatini. Ngithe maswati akadeserve ukuthi akhululeke kuloko. I'm trying to emphasize. Lokhu leni kwendako komswati nebantu abakho nebangani bakho kutawuphela. Atawuhlonipheka lamaswati. Utawufika lilanga la abaphochako batawubhekana nemithetho baboshwe, abangabulawa ngetinyamatane. Bangeke babulawe njengetinyamatane. Ngiyadlula. Ngiyacela, ngiyabonga rasi, ngibona ngathi ikhona le clip lenye. Sichubekela phambili. Ngicela kubona ukuthi le clip yamswati ke ngalesikhathi anibikela amaswati ukuthi uthethe umhlaba oniketa beTaiwan iyavela yini. Over to you Ras. We want to commit that, you know, with this 500, it's a starting point. Eswatini has never done something like this where we allocate land to a foreign country, but because Taiwan is the greatest friend and ally of Eswatini, and it is good to start with Taiwan. Waqala kwasebenza buke. Kwasebenza ngokusikhulu. Waqala noma. Fanele wena. Ngeke buhlungu lokho emsasa. Umathula. Mswati bekune. Uyayibona lento lesolo nikhala ngathi hey. Mama what is this nabo lokana. Ithi abathi toyitoyele bodwa. Sinkosi Mswati. Uyayibona lento thiya kuphi sibasa. Sanzo zobe inkosi. Lechaza abantu. Kodwa. Uba nabantu abazana phansi kwakhanza umuntu umakhelwane but uyabona ubuhlungu lo. Mawungabulela nje indlu lengaka nyalo utayiphinza yakhe ngalo muntu. Yabona. Maswati akusumdlalo baliswati
ubuhlungu baliswati.